Kita kembali lagi di Voice of Ramadan The Next Sabian. Dan kita menuju ke peserta terakhir dari grup C. Ini dia, Fajar Aceh. قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ولا ذل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبذور ولا ذل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبذور ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طه قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. Mana suaranya untuk Fajar Aceh? Wow. Suara Fajar lagi-lagi bikin kita merinding nih. Gimana Bang Jack? Komentar duluan silakan. Saya nilai dari sisi makharijul huruf. Kalau kata orang Arab mah tamam mia mia. Sempurna. Perfect lah. Pokoknya keren dari setiap huruf yang dilafalkan itu bener-bener pas. Jadi kayak dengerin orang Arab yang nyanyi gitu loh. Ayo Fajar minta dukungan sama warga Aceh dan seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya Aceh, dukung Fajar dengan cara ketik for spasi Fajar, SMS ke 95151. Yang banyaknya bele-be, salam menenang bro. Oke, terima kasih Fajar. Betul sekali ketik VOR spasi Fajar. Kirimnya ke 95151 ya. Ayo.